أبونا منا ديمي صلاة في يقاد أبته قام ربي خيتي فولك ديبته الله أكبر جي ربي خانك قدسي جيني سنبودان فاتحة قرأي جيني فاتحة بودا والرب سيلاف في قرآن الرا قرأي جيني سنبودا جلبا قبادو جيني يوغا جلبا قبادت جلبا خان الرا توري بكا خانا كجلو دقي فدادوبا يوغا جلبا قبادت جلبا خان الرا توري جيني سنبودا سمع الله لمن حمدا جت جلبا خيت الرا والجتا يوغا والجت osoo gad sujuudaaf gad hin buune jidduu sana turii jeeni sujuudaaf yoggaa addaan lafatti sujuudarraa waa xiqqoo turii sujuudarraa yoggaa ol jette osoo sujuuda lamaaniin deemne jidduu sana turii salaata kan kee rakaa hunda keessatti akka kana dalagii je'eeti qaceelfama kenneef duuba jarana laal nabiin namticha kanaan yoggaa maal balleesse amma namtichi kuni rabbiitu beekaadha namtichi kun ruku'aa fi sujuuda isaa keessatti dogoggora qaba duuba nabiin amma bakki qaraayise faatiharraa kaasee rakaa tokkicha kana ilaa xumura sujuudatti rakaa tokkicha kana qaraayise wilii salaata kan kee rakuma tokkicha amma si qaraayise kanarratti oofadhu jeen duuba maali bakki jabduun asin laaluu barbaachifnu yoggaa namtichi kun dhufee nabii keenyarra salaammate nabiin maal jeen sallallahu alaihi wasallam aboo hin salaanne deem salaatii jeen duuba hin salaanne tana qaceelo laalaa duuba hin salaanne salaanni rukuun isaan tolin khasujuunni isaan tolin khasujuuda isaa lamaan jidduun hin tolin hin salaatamne jechuudha nabiin sallallahu alaihi wasallam hadiisa kana keessan nu barsiise duuba kanaafuu jara keenya waa'een salaataa kun waan yaachisaadha waan guyyuu nurra deddeebi'uuf jecha waan dulloome takka nuuf fakkaate akkuma feenetti dhaabbachuu eegalle duuba ishaayii tokko ofirraa buufna subii tokko ofirraa buufna boofirraa buuftee boozurii tokko ofirraa buufna waan buusan takka deebi'anii barbaaduun nama dhiba jarana waan buusan takka deebi'anii barbaaduun nama rakkisa wanni gabrichi irra bareechuu qabu akka salaataan jirtu maaliif waayyoo isiin qeebalamte ibaadan namaa hundi qeebalamtu waayyoo isiin badde ibaadan namaa tabirootis baddu jechuudha duuba tabiroota nagaan ati bareekee dalayde mataa salaanni baduutirra asal maal waan mataan bade takka qaamni biroo jiraachuu hin danda'u kanaafuu waan kana itti yaaddawa qalbii itti deebisaa duuba hadiisa biroo keessatti nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam nama dhoorkee jira duuba nahaa an naqratiin kan naqrati diik nama gartee akka lukkuu firii lafaa guurtuu akka lukkuun firii yoggaa lafaa guurtu waa ol jettee gadi hin jettu firii lafaa akka lukkuu guurtuu ni dhoorkee jedhan nabiin sallallahu alaihi wasallam teessuma akka sareerraa itti dhoorkee jedhan mil'atiinsa akka jeedalloorraa dhoorkee jedhan hogga waa hatuudhaaf deemtu jeedalloon mil'atiinsa isiin gama mil'attu san akka namni mil'anne waan kana salaata keessatti waan sadeen kana dhoorkee jedhan duuba haala salaata keessatti lukkuu bishaan lafaa firii guurrattutti sujuudaa fi ruku'a lafaan quun mataa lafaan quun barbaachisaa mijara keenya duuba ruuxii qofa harakaa wanni kun ispoortiidhaa miti ibaadaadha wanni kun duuba sosso'ina kanarraa himi namni wanni sawaab harkatu rakaa gabbu'anii ol ka'uu gabbu'uu gattaa'uu kanaami sawaabni wanni irraa harkatan sawaaba wanni irraa harkatan wanni ruuxii qabaatuudha qaba sosso'inni sossoonu kun ruuxii qabaatuudha qaba ruuxiin isaa maali sodaa rabbii ta qalbii keessa jirtu saniya yeroo garii inuma amriin nama garii jabaatteet hamma imaama bira dabru takka mudate jedhan namni gariin duuba imaama dura sujuuda buu imaama dura lafaa ka'u ha imaamni attayyaata lamaanitiif gattaa'e namni hedduun lama sadii saffii keessaa ol ka'ee dhadhaabbatee eegasumaa nama taa'u argee lafa gaddeebi'a duuba amma haalli kun namtichi kun numa dhaabbata malee zaatumaa jira malee qalbiinsaa bakkuma biroo jirti jechuudha duuba mee jarrabaa nama tokko hasaffii masgiinni guutuun attayyaataaf gattaa'e namni tokko keessaa lafaa fiigee eeguma dhaabbate namuma taa'u argee gaddeebi'u jechuun bar namtichi kun qaama as fide malee ruuhii isaa hin finne ruuhii isaa dhiisee dhufe bakka dalagaa dhiisee dhufe yoo bakka qamaatii dhiisee dhufe ruuhii fideen dhufe duuba salaata tokko nurraa buusee dhufa asuma na eegijee ruuhii isaa mana dhiisee qaama fide jechuudha duuba namni garii sujuuda imaama dura sujuuda bu'a duuba amma haalli kun daguun bakka tanatti hammaatteet walirra nama oowwiti dhukkubni walirra hamaadha nama garii itti hammaatee imaama dura oofuu dura sujuudu dura ulju'u nama jira amma kaydoo imaamni Allahu akbar hin jenne dura gaaraa gaffiigee
osoo lafangee jilba qabatee jiddu sana dhaabbatee imaama sujuuda godhu eeguutu jira duuba haalli kun hundi amma waan shayxaanni namaan taphatu jedhan haadha min talaacubi shayxaani fil musalli namticha salaatu kanaani shayxaanni taphachuu jira jedhan duuba nabiin maal jedhan gaaf tokko sallallahu alaihi wasallam amaa yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami أن يحول الله رأسه رأس حمار نبي كن كان صلى الله عليه وسلم سبون صداتو نمتيجي متاسا إمام درع الفورخون هن صداتو ربي متاسا حرين أقولو هن صداتو هي جندوبا مرمى خناء الربين حريت سجرجيرو هن صداتو هي لا وانا كان مرة بتشيسون أجر دين صداتيسا هما جندوبا نمني إمام درع متاسا لفا الفورو نا متاسا ربي متا حرد ديبسوها صداته يجدوبا لا مرمو خنا أوليون حرين ما قولي تكا بدينا كان أرقم دوبا تكا واني أكنا مري بچيس هنا قرر دوبا وان أكنا ما صداكيوس هنا قرر دوبا أبو يو ديدي خكنا أولفولا أولتوتاتي كتاني وان كنا همادا كتاني سيدا ربي دنيا رتي مرمخان كيتي أول متا حرسي قدودا هيا صداكيسا كان قرر دوبا osoo harreetti jirjiiramne dura adaba hankee godhi imaamni wanni godhameef jala deemuudhaaf godhame malee dura deemuufiisii miti wajji deemuufiisii miti isa faana isa boodarra deemuuf godhameeya ati ilaa irraanfiin asiin si geessu kana salaanni kun ruuxiin qabu jechuudha nama agarsiisa aboo ummata islaamaa rabbii keeysan sodaadha rabbiillee rahmatan haa godhu salaata kana qaceellotti haa eenu waa'ee isaa kana qaceellotti haa eenu duuba sodaa isa keessa jirtuu fi heeraa fi seera isaa akka gaariitti eeguu nu barbaachisa rabbiin maal jedha wastaciinuu bisabri wassalaa wa innahaa lakabiiratun illaa cala alkhaashiciin jedha rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa duuba jara keenya sodaa salaata keeysaa yoggaa jenne kana qalbiin namaa sodaa rabbii qabaatuu jechuudha amma namni zabana boodaa kana namoonni tokko tokko waan takka walirraa dhaale duuba sahaaba yogga salaataaf dhaabbatan fuulli isaanii akkana jirjiirama qaamni isaanii akkana jirjiirama sodaa rabbii ta qaama qalbii isaanii keeysa jirtu ta fuulli sahaabaa irraa rifatee wali suntuurisan namni yoo isaanitii fuuluma wali guuruusee namni garii amma gosaataa dhaabbatu fuula guuree dhaabbatu duuba ija wali guduunfatee fuula guuree namni dhaabbata duuba waa khushu'a jechuun fuula guuruu kanasii miti duuba dubbiin tuni waanuma qalbii namaa keeysa jiru jaan gaaf tokko Umar bin Khattaab mucaa tokko arge jaan khamataa buusee taa'u jaan duuba laal khushu'a tokko bakka haajira jaan duuba salafni ulamaa'ii warri nu dura dabre hoggaas khushu'a salaataa jennu sodaa rabbii hoggaa jennu kana waan irraa nama dhoorkan qaban bakka taati duuba maal khushu'a munaafiqaa jedhanii tokko jiraa jaan aboo khushu'ni munaafiqaa akkamii jennaan nama zaahira kana akka nama rabbi sodaatu ufakkeessu ha qalbiinsa dhagarra jabaatu jaan duuba kuni waa barbaachisaa mi duuba qalbirraa sodaan namaa dhuftii jaan umariitu gaaf tokko jaan radiyallahu ta'ala anhu mucaa dardaraa tokko khamataa buusee taa'u arge jaan duuba akkana ija guduunfatee mataa cabsee khataa'u tokko arge jaan duuba maal jeen jaan Umar aboona mana jaan mucaa mataa kankee ol fuudhi yaa abbaa mataa akka cabsiteen taa'ini bar khushu'a jechuun waanuma qalbii namaa keeysa jiru malee waan zaahira kanaan namni uf goggodhuudhaan barbaaduu miti waan namni uf goggodhuun barbaaduu miti waan qalbii namaa keeysa jiru jaan rabbiilleen qalbii rabbi sodaatu nu haa godhu yaa jara keenya duba obboleeyyan kiyya eega ma'anaa hiikaa khushu'aa beeyne darajaa isaatiis eega beeyne ammaas khushu'a dhabuun akka nama gootus eega garre alaamaan khushu'a dhabuudha maali jechuu eega garre bakka kana amma waan tokkoon nu hafe maali eega dubbiin akka jabduu taate yaa dhiiroo كيف نخشع في الصلاة ما يغسلانو ديرو أكوما خشوع أركتشو دندينيا ما أكوما الصدادا فول ربي خينيا دابنا مالي وانيو إسيد لإني خشوع أركتشو دندينيو سببان إتي خشوع أركتن مالي وانجو ميغا بابسني وجلال لدوبا تدرا دوبا مالي نمني توكو واني خشوع يواو صدا ربي يغسلاتن إتين أركتشو دندان مالي تدرا استحدار عظمة الله قدنا ربي أفدر في دودا هاجا أنتوبا يوغا صلاة فولا ديبت خانا هوغا صلاة سينتو خانا
guddina rabbii uf dura fiduu qabdaa jedhan amma laal yoo fakkii goote nama isarra guddaa tokko fuuldura isaa taa'u nama silxaanan sirra guddaa tokko ta'us ha sodaatu ha isa sodaachuun keessa jiru hammoo kabajuunis jirtu nama kana fuula isaa yoggaa dhaabbattu mee zaahiruma kana bifa kamiin dhaabbatta laaluu si barbaachisa miizaana godhuu barbaachisa rabbii guddaadha fuula dhaabbachuudha deemta guddina rabbii kana qalbii keessa uffiduu qabda duuba guma salaata seenuudha fuula deebine kana mee atuu gallaal yaa obbeessa kiyya yoggaa salaata hidhachuudha deemnu maal jenna saboo hin beektu ati Allahu akbar jechuudha maanaan kun maanaan Allahu akbar jechuun rabbiin keenya guddate jechuudha laalaa jecha kana laaluu barbaachisa guddatee afaan hin jenne kana qalbirra guddinni rabbii kun nu jiraachuudha qaba duuba ajal inna ma'rifataka bimadluli hadhihi alkalima jechuma amma afaaniin Allahu akbar jenne kana hiikaa isaa beekuun ma'anaa isaa qalbirra ufinnee sodaa rabbii keenyaa of dura fiduun maal nu yaachisani beeyta maal nuu fida yaj'aluka ta'taqidu anna allaha akbaru min kulli shay laal rabbii wahalirraahu guddaadha waan ji'u yaaduu namaa fida duuba zikriin rabbii waa hundarra guddaa ta'u wanni takka hoggaa kana beeyte guddina rabbii beeyte wanni takka illeenuu zikrii rabbiirraa sin heewastu salaatarraa sin heewastu hamma salaatarraa baatutti duniyaa ati amma itti yaadda'u jirtu tana waswaasa ati amma qalbii keessaa qabdu kana waan ati amma isii jecha salaata rabbii heewaste kana hundarraa'uu rabbiitu guddaadha jechuu kana yoggaa qalbiirraa qabaat osoo heewasni tokko sitti hin dhufne salaata fixuu dandeeysaaya وينبغي أن تجل الله ربي قدسوس الرابر باكسة وأنت تقف بين يديه فولدر ربي خانكيت الدابة جاجرتا أبو ربي قدسوس الرابر باكسة خابجوس ما خابجاتنا كتلو الله لدوبا قدنا ربي نمني بيخي خابجا قدسا خابجوتنا ما أرقما خابجو نمتجخنا نبي كين صلى الله عليه وسلم مال جين جندوبا يوغا نمتجخنا كنا صلاة دوفي أبو نمنا ديمي صلاة في يوغا دابته gama rabbii keetii fuula ki deebite Allahu akbar ji rabbii kankee guddisii jeeni san boodaan faatihaa qara'ii jeeni faatihaa boodaan waan rabbi sii laaffise quraanarraa qara'ii jeeni san booda jilba qabadhu jeeni yoggaa jilba qabatte jilba kanarraa turii bakka kana qajeeloo dhageeffadhaa duuba yoggaa jilba qabatte jilba kanarraa turii jeeni san booda sami'a Allahu liman hamidaa jettee jilba keetirraa ol jetta yoggaa ol jette osoo gad sujuudaaf gad hin buune jidduu sana turii jeeni sujuudaaf yoggaa addaan lafatutti sujuudarraa waa xiqqoo turii sujuudarraa yoggaa ol jette osoo sujuuda lamaaniin deemne jidduu sana turii salaata kan kee rakaa hunda keessatti akka kana dalagii je'eeti qaceelfama kenneef duuba